penfobi ana party baby akodi bone ama party nkutawdiefo kase o ampa bone no di na nokre da bi obepe kwai bi so aya so obefra ne ntoma obetwitwa agi nipa no was a party first na me hu momobo na party no mu bu owiem party no mu ya party no owiem nya Ghana na mu ya party no mungo poma asase na mgogusu nya party first ye de manya sheni pansa say ye didi skama wo ye didi to ma wo di fa ya adwuma oseme nye party first na enchedie nko a enchedie nko a ye de omanya ma wo say di yoman no taxi drivers trotro drivers other cars wo mu road work ye wo mu tua no di fa ye mpuntudwuma bi ma wo mo yes ye nye enti taxi driver bitumi nante kwan fon so saa 5 to 10 years na kwan ye nya no hwe eso still na otua de o so otua ema ban ena okoje lines sa obebom pempen sa o chin se de wu atofuo na asama abafie obebom pempen sa sika obetuatua enya de ketua Udu kwanzo so yeso si haya me microphone so say haya the whole Ghana enkwafo abra ba kopa eye drivers titu ni commercial cars no womo na bre pa na upipa wu one day pe ubeti de obi be ka tro kwan so ogina wa na ubeti say yes onoko yeje na road work hwan wo ma tua obi kwanfo ofa so be 5 years ni watua road work ya ye tia ne tie assembly ni nhihye papa bia ema wo mo so sika we die free anum say na eba enti ensa kan yemfanye say mua drivers baby ye ni hihye san bia ho no funtu fry amamuo ene ebu ni ebu enu ntu ba ye botam yase ya Brim Central Municipal Assembly funtum fly Yati biako ya be Yesimunya no Ghana yesimu achapa baby a Ghana edu no yemfie no nse enti yanya na hwe Ghana said yetia akwesa afa ase yenya fa hudie be 10 years anie na so yenya fa hudie ache papa ye bru 60 years Ghana nya fa hudie bru 60 years mawo Kaki tu ebi na Ghana nya 70 years after independence enzo shede Ghana die na musoriya mumpe no kure monam kuta oman na mo yo man ni politicians no ebinum mumpe no kure tie no kure mu chi kura mu chi no kura enso monam kuta Ghana se Ghana be ya eyemo enye ya eyemo epekwan a yebesu fremo yepe school yebesu fremo yepa yarsabia yebesu fremo yepensuo yesu fremo network yesu fremo yepe light yesu fremo ade bia mu ne yesu fremo because kani na mu ne agegema mu se saa nwema weni na mu fanya ma yen enti enti na obi owo agekrum obi owo amakrum obi a owo achem yaba enne 21st century osimidasum ohu light that up till now as we are DC district chief executive DC yaman position say sanuma weni na na said DC was said and say chrono anamensi no empuntu obebam ube make sure say development ebe koso enye sa tax na de da DC no so no enye no bi ne yehu ye mpotam ayo kohya kwatia amensi no kohya denchembo amakrom no light Ejekrom no light for so many years. Obia to me for plans be ngu akwemu. Obia to me for the team pempem ema light ma. So where is your leadership skills? Leadership skills no e wan fa.
ene ana teacher nto ana oye reporter ma Oboba FM openyini Eric Opari nto teacher nto sami KCC odampam ya ejamfo ne adofo ene abusuani na ehwe nani achi ene na di nkra twato ewo achima kinkansu funua ground so no mo a enti teacher nto nyame mfa okra ensie yi o me papa baako ewo nsem twa adwuma mu school amekọ yempo ono na recommend mama no bayo teacher nto reporter Emma Oboba FM ene oda form ya ebusian ya mamre ne amane akokata wachi kra nyame mfa okra NCE teacher nto nya mfinhia duosian wotwe 68 years ofri achima kinkansu nanso achimofo ase ana na ote ebo ne bra kra yakoye entimu anope makodu akinkansu amudikan yebeba ko hini bi ekroma na nkohene mpo de nkamanyo sem de fa ho ben ohene sempu yamanyoni a kohene mpo de kempuntu mpo de denti no so opam puntu oktumi ko ohene bi krom se na ade we say o say da bi eya hwe problem bi ani ono mo sa na ne busuani ni aban otisi na ese mutuno sa ohene ne ese mutuno konsutie mebo ohene kro ndi a kiro eni krokro di so hene na ne yebusa se den na oha be no okroma se oha bi anu sa na ne busa sa na bibi ni aban na otiso no enti intention na ne se on peso be bibia e be tanihye government ni image we yala we anu akwakotwensa se migunsa mo no twede ma me yala Isaac Eshureyin ye from Abe wo achim kofi no Isaac Eshureyin aka DJ Abe wo kofi no anope good morning say wa ajiman prempe meto gaje say wa ajiman prempe wo achim so Abe wo ye nurse ni ye from Amenes anope good morning na I want to sing oh yeah man no problem ti dan ya yemoduma so Abe na yemoduma as health center ayi won fan ko show ayi Achiase health center mami the whole Achiase district health center mensini mu nina ya sabia eso minkan ya chono wa odi wani ahwe na wa so adi adanse apoto bibre di dan aboso enfuo eji dan na boso se edan ni bobre ne tibia bonanum ukohwe ba bi agia wo achi edan aya gini pa wo wom na chi It's time a dime banam de dana chiro. No ahade why? Health District Health Center. Nam de atro no ahade. No man yesi mwaja. Yesi mwacho. Biala yes ya go ya be katasumu amuaso no eye Ghana katasumu amuaso no eye sanka katasumu amuaso no enya enke o DCC bi o yampotam ya o se ye jomadi ko se ye replace wo mu ni na na DC ana MC ya o problem a ohun kwan on fanfa so de na no skills be na kutaw what shows how you good leader
Father. If I talk for drink for 0533-898915 0533-898915 text message and a WhatsApp. If you are the Befabia making Kayama Din Edukweku and Nin Kusibuadum. Your problems bu Ghana. And you can see a chain as so a transit kasi a train way, ye train way. I did one my yen power could draw back kind of crutch nipa. And when you pay, and no, and you pay. The Biania Catania Maso, near ye to charging Crawford, and Asemba, no painful way, rem, no way, rem, no way you say, and to discipline into me, Yaduma. Awrewosam say ubeko ayi important bi enipa eti won mobro 500 enipa eti obro 400 enipa eti obro 600 na so mu ni chip compound mpo na we ye your man ye serious we aye e chese o man ye serious ni o man ya wusi mu 66 years ni 66 good years and so you Ghana still yesu kwan fun still yesu kwan fun ye to trouble my MPs ni bi na wo munya tumi no ko ye yom business a wo mkonye sika na ebro so a no wa baba ye adetia bi tisa moto mo hwi na o de ama ne manfo na wo pese wiase ni na te sa de na waye no because wo mon dwen ye ho no kro no eno no ya problem kase ba kopa no wa ade ya wo dwen one kasa personal life ade ya wo dwen ho e ya wo dadwene. How do you treat that thing? Who treat ni saying just anytime bia person hu de ekoso wo sa ade no ho wani wo sa ade no ho but ente sa Memin tabia metie kwaku onya sumunche mas American Maimu yes to watch Ghana Mese tami kutu mede Achase District Hospital ebi health center Achase District Health Center mede babetro hey serious hospital e wona wo yare ya wo kokoja ya sabia aya show se den hospital e bana me de akiro na nka na nka matwa private hospital bi nso de akiro na nka wahwe na akiro se de Ghana for yesu ane ye ban tie aban e hadwen yentimemfo no so yenso ye hadwen hospital ye wo managers wo ho aban sidan amamu mutimu ye adwuma me de be kiro no ahwe se de environment ne tie na wa would compare private hospital bia wonso nim na wa hwe sonsoroye no na wa hwe sede sa ban ade bedi yensa ye no sa ban ade bedi yensa sede twiti ade no ene se yankase ade kuta ya sede twiti ade no apro ewo ye trim Oko achimu dan kwanta ene achima benasia fitibra MP Emma Ofonsa Yerebi
information minister Honorable Kojo Ponkroma Ewurema kwantempo fiti achimofo asebesi achimodan ye gunu first coat ya sesi afa so humfutuo baabia no fiti so mo ye kwan wie yi enkro na egugugu sa kwan no sunina no kasi ni twama wo mo nto ombo titu ni nkro na akoyese ya temtu a efa ewo kan ne fa efa ewo kwan no so fa no onsa no nipa di edi akoniaba saa enti de na etie ne se fiti so mo ye kwan no kasi ni twama American kwa akoso bia onwenam dane ama ne berebo hu eya drivers ni bebre because one quota enti mika tente eno mutu na abena se ne odan kwanta wo mo chese fiti si egu kwan awrade aboa wo mo papa nanso driver for ni suban bi nti esa ha wo mo esense omudu kromu mu ma no mutumirika we anya yare eye yare pure we echi white kura se yengu kwan no na ekwan ne nye enti na odu kroma otobo but yegu kwan no ekwan ne yenti udu kroma os metumirika meanwhile o kwakwaje lines abetwika no so ye ma obuka road signs ewom a etrese se udu kro bia mu a mirika wo kono teso manindu 50 kilometers ko 50 enso ube hu obi na krom onenam 80 krom no onenam 70 krom no onenam 60 agro ye ni so na mindset ntia se udu krom akọ 50 ni say 50 ni ye speed bia say uko 50 and less than 50 a so bi bane sa wo bo bi mpo a nipa no ontumi wu but obepira but sa wo kobru 50 a e bo bi a obewu possibility say be ku nipa no wo high enunti ena sabi wo mo yes ade no to wo no na ya bi no hu so mo di TV licenses na twika o so mo di ayi radio licenses na twika o so mo di den licenses na twika na obi ntumi hu enti abena se ene odan kwanta wom so mugu kwan wie no America tententi okọ abena se ya yesi fiti so mugu kwan no ka abonipa makoma nan emponchi enkraman nkokọ uncountable nesa no ne ntumi nkan edoso pa afiuba achimudan kwanta enso fiti so mo ye kwan Honorable Kojo Ponkroma da Roma oya kwan ma wo mu ko he kasi America tententi enipa pam miensa pressure enkokọ emponchi enkraman uncountable womu de buburuja enu na enam so ama akọ odan kwanta enkwantani di sheba akọ ayefe ne Bismarck ajekum otina si di no se fiti se yegu kwan ka sabo nipa miensa ka si kunkum ponche enkokọ enkraman ayambuan so de yempo wo mo sa yenya wo ma yakayaka de sa enti what's going on den na metumi ayafa wo de aboa me man den na metumi ayafa wo age achemu dan kwantafo enti Bismarck ajekum etina si di na aye ne datwene mo hwe o me kire mu nyansa baako Bismarck ajekum na kasa no o se mama ntina si di na me ntina nyansa baako na akwai young boy or a very young boy Bismarck ajekum or a young boy o tina si di no se enti cars bi aduru no America tente titulu ni se ye cat mi bubo ni pasa enti den na metumi aye e de age achemu dan kwantafo na Bismarck ajekum America na semi eye said abi mami nkoye speed ramps enti oko Ghana Highways Authority oko mo nchen achemu dan branch no e hono mo na okoi one office kokru zuhu ade omoye okwa akwan bebre wo yempotam ya no se ya
akwan ni hia nyoma bia kandie bia e wo se boama speed nipa pra nipa ka bowe e wo se so te no ye hu saa de no ye wo mo office wo dan na so ye hu saa de no ena bismate ajakum nankasa ekoi ye ka asem bi o bible mu sese bepo na nko ho anwa nchen ho ono abekọ ne nchen bibisa enti se national highways authority woman kasa ntuwa na mo a ajakum nankasa simu pampampan ekọ mo office wo dan ena ko no se mikrom sei na ekọ so ekọ no mo ye no ka ntum ni kadodo ebo ni padodo ekum ponche ne emo adodo enti pese me speed runs ena mo se da bi ekọ ne nya wie entuntum nya concrete speed runs ena osan koi ena osan ko dwene ho ano se da bi ade na wo se me ye ho bebi ena afi nso na afi 2023 akato na bro na won be ye yi a etwato wo dan kwanta enti eyie beba krom enipa beba pa ena o se akoi wan hwe no wan ye ho bibi a se de eyie mai mpo ebobɔ nipa yi na eyie beba bebre enti o so beto shipping ropes ahoma ye de ye shipping ye de kra nwema okɔ habo a enom yusu eya homa normal homa ye bi bat eso mo mo tatu kwan mo behu bi wo bebre nkro bebre so bon sa homa na egu kwam untumi family kan twam uduru abeto bo ye de biago ya be ye Asem ana akoy kotobi no dibegu kwan mu ohwe eno odu odan kwanta ka duru no maboko te se open for koto correction aso dem boko no dia faso ba no ko boko and the people are happy omanfo nani age omo boni panabaso we nyoma we ni na no enka ye mpanufo bi asade o we na enka ye mpanu ade yi mensiri no municipality na si wo no ye nya monitoring bia assembly na si wo no ye nya monitoring bia we enka ye obi adwuma e wa assembly ho sa denti ya ye kwan ama me nkrofo ye kwan no drivers no ka wo mu ntie wo mu tumni katente emra na mo fa nya adwuma enti mensiri na adwuma senti dia kwaso mikro ba ko wesu yi eden na me ya fam we be ye menya hwompo sa bo mutrimu da esi majo libilibi la balaba ha ya be yo ko mesi na djuma nanka wo mejo ma sede o me assembly wono nanka ma tenasi ade e koso odan kwante yekro ba ko yi te se ye famansini no to yakoma so a se ye mpanifo no wo mo famansini no to wo makoma so a te se wo mo sabi wo mo yirenom wo mo ma enkempuntuo ni ensakraya be koso o Ghana no kebe ye obi anwa ye problem ani se de ye dwene ye mpanifo na wo mansini awdromu ye MP se wo mansini awdromu se de omo dwen wo mabusua ho se de omo dwen wo mo yire na omo ma ho no saa do ni bi na nkomo de dwene ana saa do ni bi na nkomo wo ema mansini ni mu a enka ye hu de ye hu bebrebe yi e wo mansini bebre mu o Ghana e hu da dwene enka ye ho entinka problem amaken se ya ye kwan amakuro na enunti kasi tumni katente ebubo nipa left and right ebubo mponche ene moa ekumu epepra nkrofo no enka mansi no sanka monitoring kra kwaso a na nka mo kokro no mu ya be ye kwan se na tie samtwani kra wakwakoye na wahu na wo kan kra no onfiu ahoma so ne dwe eye mpu na nka odi ya dwuma papa bia nka nya ya magidi tumi na motete so magidi tumi ena motete so ena de bia one way amamuo na Ghana DCs and MCs bebre edi ibu omen one way amamuo ena bebre na ediso edi ibu omen enya wonwa say 66 years ni ase yengo ye num 66 years nkro bebre wo mpatam ya wo ni light 66 good years fitisi enya fa hodie
66 years yɛndwe ɔman no ho ɔdɔ no a yɛwɔ woma yɛbusua yɛmma ɔdɔ no a DCB MCB MPB ɛwɔ ma ne business no oni saa dɔ no ɛma ne mansini ɛno nti deɛ ɔpɛ ɛna ɔyɛ wode wɔahwɛ sɛdeɛ ɔyɛ ɔmo dwe ɔmo ma ho sɛdeɛ ɔmo dwe ɔmo business ho sɛdeɛ ɔmo dwe sika bɛkɔ ɔmo abɔtɔ mu ho nefa compare wona yɛkɔka na wani ase ayi amena ɛkyɛn half plot yɛkɔka party nti na nso wodi akyɛ keka deɛ ɔpɛ kyerɛ nipa yɛka deɛ bɛboa ɔman na wo party nti ana deɛ onya free penny kro ne nkyɛn nti na wani ase konka kyɛn half plot o keka deɛ ɔpɛ kyerɛ nipa onyame huo asɛm Dika dwumadie yɛtumi kyin te sɛ deɛ asɛ obi abɔ yɛ paa asɛ deɛ obi ama yɛ sika bi asɛ deɛ obi akyɛ yɛ bibi kɛseɛ bi yɛtumi kyin kɔ kuro bi so si yɛka production ɛyɛ kyerɛ wa ɛbɛyɛ wɔn ɛnyɛ yɛ mansini o me ɛnyɛ me kuro nkuro bebrebe yɛ kyin so me nim obi a wɔ hɔ but yɛ di kuro no ato yakoma so yasadeɛ ne sɛ yɛ voice for the voiceless so enti yɛ adwuma but mpanimfo bebree wɔ no ma a video beni ɛnyɛ video we na meka ho asɛm no sa gongongongo na koyɛ okay akyem dan kwanta awasɛm a asi wɔ no mo a abamu abaako a yɛfɛ ne Bismarck Agyekum ayɛde agye ɔmanfo nkwa ɛwɔ dan kwanta no nyame adome nsa ka Bismarck Agyekum no Agyekum good morning. Good morning. Empom boko de nyame adome ho yɛ na wo so boko endra yetim ni bi ba akyem dan kwanta ɛbɛhwɛ anwade a wo young boy wo yɛ young boy kyese enipa pimpim a wɔn patam ya no mu sei wo yɛ young boy ɛyɛ obi asɛdeɛ na so wo young boy utena se ahunu say yeye kwan ama omanfo powerful nice movement na yeye kwan ni wie yi adriverfo ahomasofo bi driverfo bi a unhu license omu di twika say TV license on tumi nkyere wom du kro no America tententi ebobo nipa bobom ponche ne nkokɔ ne emoa wodo ekeke ka ho ɛna wo say ade ne how wo ye nkwantani ento atu botom sika babru 2000 Ghana cedis akoto ahoma every tema abegu kwan so a serve as speed ramps eten account a wotu sa na mo no de mi kan enu anti na ma ye sa ana bibi fufuro bi nti ena ma wotu sa na mo bu a odan kwantafo sanse ene kwantafo ne kasa no kache so hwe anije omu wom se de mo poche so se de mo ani age a na nika because se se ahoma ne begu kwan mu no ka se ne ba wo mo to mo boboko no afo enam se ha ye be kire mu nyansa paa mo eda na account a Bismarck utu sa na mo yi di enkomo okay Dika no meda kuru aso na jamna kento pecha adana maka afia no na tell ya wudi kan kan ya no pesa ne enye kwan no na wo hwe cars ne fa kwan yi so na wo betwa ma se de mo ti tombo ase because na kwan ne nye mo tombo na photo yin so wo kwan na sinti mo tombo ase na emi je wo ya ye be gu kwan yi ma yin afi o mo cars ne ba o mo bedu kro no ma afi no mo bete so o mo car no engine ne ye ana afi so no mo nim car ni twi nti mo du kro ma on say ga wo hwe a Ghana mrema nka wo bedu kro ma na mo se sign post bi so na ato 50 nti wa ko America na abro so anka 50 but we dey kwan no o mo nyin wie nti no sa post ni bi sign ni bi nti ho nti no obi aduru ha America ope na okọ so nti no ase opesi bi ko so na me wo hobi anwumre be 7 na metro ma TV be sen efi abena se na eba na ball ma me pani baako na me wo ho eti na asa akoya de bi a na ani eya yenyan anse na akola baako nso ka ball no o Pentecost ase ho be na nsa so na san ball edi pa foforo ya akola na mo de nkokɔ ne mponte ne emomo de eno de untiri nkan nti ni asi din na nti de bi ade we die no so kumi na mefi ade we betumi atome ana se betumi atome bi sen ni bi
nti me ko hu kromia mpanifo ni bi na no me yese oma tu na mo senka ombepe concrete ramp ni bi ba kwa no so ma se so mu wie ke omo ko ka sa tia na me se de bia na me tu na mo na ma ko highway me ko e na mpa omo so ka se me se kwa no mu wie ombegu second foot at third foot nti ramp de yentimi ne concrete ramp na me ba na me se de bia de we de e bi be sense biem se ka be san apemu bi na even e bono kwa no wanwu a nipa ne be di dem na me se okay sada na me ba ko shipping rope ni bi aba ana me tu ana mo ko tema ana me ko shipping rope ni bi sada udi ka ade no ne bo den pa ana ansa na obenya no enwo so den ba me rewe ma ana me ko bi ba me ba so me di be gu kwa no so ye hu se difference abem even put the pra no hu se e dia e hu se ka pa put bi so kra wo ko emu so enti me fu me ti me ni me tira ana na de ko so no me mpe me ni nye ho so ana before that ne kwa no na ye be ye last year wo ko mi ha enti ho ba pa ye na ho ba pa ho ba last one ye for the year enti ni nyina ka ho bi ana ma me tu sa na mo Wow. Enti emprempren me nsampon be bisa okra wabo ni na tofa ama me. Na ahoma no odi begu kwan mu no se de wa wo ka na omanfo na ni agye ho wanso du ani akwakohwe ese cars ni duo no ma eyebro na wo mu de atwa ekwan no mu. Enti emprempren fiti se omo ye kwan enipa be se na ka pan apem wo mu ye background so de omanfo ka ni se nipa be miensa ena ka no apempem wo na mponchin kraman kokọ de e yo uncountable ubetumi ama esa akonta no enipa ka abom e wo kwan so no e miensa enkwala mienu ena pani baako so fa enipa ka abom e wo kwan so no miensa enkwala mienu na pani baako ba mo de ende untimi nkan nti ana homa no so na ba ya no se cars ni bi e paso a e bo etimi tweko nanim nti ano pe me no kasa kwa ba kwa no bo ha na ta tweko nanim na se koneti nti no se koneti ana nanim a na maba na mabete no me no kasa me dina ba ko ho a me yesa me tene na mo de frame okay wow enti fiti so ye mo ye pan mo hu se de atmosphere ne tie because na mo se mo problem ba ko ne se titru wo mo yayi sanse domba krumpan akoba ne san pena edinsem bibiri na ebeba no so etisen homa ne bae no na otwe na homa ne bae na sede me di kan ye a etato ewo afemu nyina nti homa ne bae de ye ba ko ne aye na emse na otwe da ebi na otwe da so ba ko nti na ye de afi de yenye aye bi last one na aye no one okay wow we na obi bebisa se o kwakofa homa na begu kwan so na me ka because your background se be gada ni na wan so o ka kire yen no cresa said be obi o chesu bon say ade o ye nya wan na atam o tumi to kon de kotu sa na moyi o de fa national highways authority for so o de fa wo so ba bia o self bia o fai ye no legal way ma o de begu ekwan so sa na ye no ta pepe on se ahoma no me ko fa ahoma ne bae na medical de kwa hinfie e ko kro ni wura ana me ko bo okura amane anamo sei na me ono so jitum e bo aba so e da amase so ana afi ni de so yo ka se me se kro ni de on na so but the kwan ni de oni fitumi enti no highway for ana mo kwan ni fitumi enti mi to anamo ko ho ana mo ka se me se mention letter mbra ana me show letter no ko enti na letter no se be delay na yiye ka se so ba yi so me kan last year ye wa fini ni enti na ema ye hen no de ni signature and stamp e ka ho say ye hia reply no ani mo ni mu ya enti ye no mo ka say letter no be kokoko wi de enti e be che isa na be ye de a eni on be me kwan no say ye mfa homa ni kuku kwan ni because say eni ka be bo nipa de eni ye mfa we ni engu kwan ni mu asa na nsi sa de na no enti enu achi no na dia let any cook for you na reply na bombe friend ma be enti no se de o kan na be me fa mira kwan so na me di sa adwuma no okay Bismarck ejekum ye da se papa na watran kwanta be mfian e ho na ye wo e ho na ye obi bia kwanta de aha na ye wo me aha na me ye ndi bia me siku sem se efi me mo frase
aha na mako school ba won say school ni de akase ni ha nti e den abetu kwan kakra na ọkụ school na adwuma semti no wo be san ti kwan kakra na ọkụ ye adwuma kakra nti ha de aha na ewo me mi ma me ne papa nyina aha na oni nyina okay ana bi on we no so me ye no ase emrante he wo kwe mo frame se odan commander police commander say yin signpost bi ebia na obi ehoho a obi twem na onim se ahoma yi da ho ebi odi mirika na ebia to wentem bi asi nti omo che me se menye signpost ya no pe ya amaye ame dia ba meni mitim ye be si signpost ni enu ba ko wada kwa so na ba ko so wa bana so kwa so okay all right mate team na o kan team assembly member na o play ni team ana there be me team bisa once me di ni abes makadi adekum na me chasitia eye ni bisa nti me team me campaign team na ye twisa na mo ana me chese assembly member na o play no o campaign team na o mu twisa na mo we now yeah assembly member na me play oh okay me campaign team me mate na me no mu twisa na mo oh okay yate ye da se papa Nyankopon hira o ene anamo a watudi abo dan kwantafo ebia wanye we yanka de besi akire nyatempa nyame hira o okay me so me da ma nyame hira mo mo besmaka jekum eye odan kwantani ya nkwanta ene ofin kwanta no yene bibia na sa opre assembly member nsokra ti oni ni team ene o cheso mu tu sana mo weni na bibia ombe bia oni ni team on chese team ye nkabom eye mo ye bibia na se motem ho ase a mo ya eyeyi eso abanso ntem ubekọ adwuma bi mu emunamuna ene ayi sisi ubekọ ayi assemblies ne de ke kan nnwuma bebre mu anum si a team na enye ninti de bi ombobo ani ahye om trust ma kan ya lo gba Mimi Jabia mitie kwaku endim kusi. Yibada senye wubi biararian onyamye ngo Inti junu huyansana Nipa wazi biararian Asemika Inti junu huyansana ha yonko pam Yesu nipa da seni ha atibia wo yeno junu huyansa think twice nyamye huwo wazi biararian onyamye huwo enti junu huyansa ha ofio nipa so wonza mabina yayen onyamye huwo enti junu huyansa achimwanchi mpotema kwan Ipatwa sawa adwinchire bia papa 0533 898915 0533 eye text message and essence your WhatsApp ode adwinchire bia wo issue bia wo bibia pesa wo kan papa sa ahoma ne so 0533 898915 Your for Inspector Maxwell. Inspector Maxwell Ousupoku Ufri Afu Kenya se edwuma edo bepiem e wachemo da all correct sir onu kani Madam Bonsu Madam Bonsu nipa na hu nanim kura na oboato yem Madam Bonsu Inspector Maxwell Ousupoku Afu Kenya se boy Afu Kenya se man Afu Kenya se chief Afu Kenya officer Akra no pay good morning Pacho oni mama Madam Bonsu mo ye de muna mo ye police officers police for wale ne de Inspector Perry
Once on a pay good morning. Ras Chemicals. CK Lab. CK Lab. The original CK Lab. The competent one and only CK Lab. The whole town. The Sentinel Jibabia, why San Framano. CK Lab. Obey the Amanga, CK Lab. And a pay good morning. We are boss Ukina, we are boss Ukina, we are boss Ukina. Hey, lie one, Akaida. And Mura Metin and catch a power. Umuna post for. But that one better than national security. Because so share post for pass, said you John my 10 gram one more so by tray. Hey, as a pampine, one more so pound. Almost sound what? Omukuta national security structure. And Femuna Michiamo. Sikampe rough. Check it out, young boy. Asem Dika. Okay, me did kwa kwani kusibu adum. Asante achima mencha boga. Young boy. Cha 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 cha. Your friend Isaac Entry. We are assembly member. Matu bottom electoral area. Hopeful. After no break. Isaac Entry trying to pay good morning. Very dedicated man. National security. Oh yeah, security man. Ewo Achim Asene South Brimura Bank. Your four prince. Bema 10 gram of Yamfo Tuntum Kama. Security near Upper Bible Sangrad in Hubida. National security Bakope Achim Asene South Brimura Bank. Honomo and Oya Juma. National security Bakope. And a pay good morning. Me did this on Hoya Pa. What did you have away? Onyamien ho. Onyamien ho. Edijo yanza. Asem Dika. Asem Dika chima menti ajobo ajoa press station achi. Meton. Onyamien ho. So kalobo bibia wa. Oh munya me abre me dia bozege. Enu tin ma wo baby. On fra bozege. Onyamien ho. Mi ku kwazi. Ye betie program nya Asem Dika. Ansanna mako asori amako. Se me kwazi no. Mi ku na kwazi obetia anda no akwasole. Ni bo se me pam ni free ho anda no akwasole. Rapio, ye kuduku boko. Rana si wan yo. Oh, your manager Emma Brieferland Hotel. Ye fro Gideon. Very active guy. And I pay good morning. I got the shoe. Oton pabo wachima sene. Osi otie show no papa. And I pay good morning. Hey, assembly members ne so submit one more forms no. Na meni e bi bedin komo. Mu say na watwi mu dem bere kakra bi.
China. Whoa, a choir yempen for be dear fastener. Emu ayemfuna ka ho. Emu ayemfuna ka no. Men for my father cheba kumenu bi abantu asoma ho me wi ameto me interviews I will draw so. Osi good morning the workaholic journalist Obintimbrim kusi the talent man, in fact no size kusi, you are doing a good job, keep it up. Hey, I keep it up, say keep it up and I can carry it up. Also Honorable Apia Kubi, Abu Assemblyman, Ura Kwame Jan, and that's our Bob on Grophobia Baswa. Honorable Letitia Aqua, incoming Assemblywoman, residential area, Honorable Onyinese Apo. Community 1, Honorable Ebenezer Santi, incoming Assemblyman, Odan Kwanta. Honorable MC Ofori, incoming Assemblyman Jedem. Kebrako enono akano ho Kebrako akano ho onyame wo oso onabo Apia Kubi aka Amokachi Odana Matu to abama no ejosi Amokachi da number 2 Assemblyman oboduro Assemblyman ohwani Assemblyman oya light Assemblyman oya we Amu de kachi. Osi order number 2 e ballot paper ne so. Kebra ko si order number 7. That's why I said Bona David the boy, you know, a Goliath no. Say e bonye so kan makoma ko 7. Next say Kebra ko say automatic obua obeyi wahwe. Unit committee member ballot paper ne so no. Kebra ko si order number 7. Oluman order number 8. Kofi Asoku. I tell you honestly, me wotuo. I tell you honestly, me wotuo. Ora Asoku no. Ojiga, no bagawa yo. Yes, you also the number 9. Hey. Joyce Odro. Oba besi oda memem. Joyce do Odro. Oba Joyce. Yes, you also the number 10. And then kujo den seke. Kujo seke. Pachoma minidini ye. Yes, kujo seke osewanso the number 11. Enti osrabo abofo samonto abamo munina. Nana meka a chance district nina district health center. Pacho wa bra Facebook na behwe health center. Bra wo de bra Facebook. Pacho bra Facebook. Wa hwe. Meti mewo sisi mi fie. Ah. Meti mewo. Me pacho de wo hwe we no ye. Baby a ye je awo. Na chi. Na wo baby a je oba awo. Echi hwe. Enti wo de onim.
wa me pese me yi suban bi e wo Ghana fo bi ene mpanimfo ne bi hu me pese me yi suban ne bi adi e kire mo se aban ade se nipa ye de ade na hye yensa se aban agapade hwe dan mu eyi epe apotobibre hwe dan mu apotobibre baabi obi yare okọ ekotu ni yade ase no hwe edan mu apotobibre hwe environment no ya bushi afi na de du apetepete so a ehyehyehye Udoni behwe ayi district hospital no on behwe district hospital no eni apotobi district hospital mu a ena mi hwei district hospital mu a achiase district hospital mu a ena mi hwei waja boso apotobibre waja boso apotobibre obi adwa ye kra wa ehe ne tan enso hospital ena apotobibre aja boso hospital ayi apotobibre ye kun adwaye kra na ye tan but bra we hospital mu a ena apotobibre ni di hene udi oni bra be hwe sa hospital we na wa for compare any private hospital awunim bra be hwe a chance district hospital no ayi health center enya hospital a chance district health center no wa bra be hwe na for compare any private hospital awanka se wa visit minka se fa compare district anasa aban hospital bia ana aban clinic ana aban chip compound bia because aban chip compound bia na health center bia na hospital bia no eno so a problem but brabehwe a chance district health center no never compare any private hospital awunim fa compare na hwe se de manage ho se de asiesie ho se de am ho no ya kono be hospital a obi yale obo obeje yade ayarehwe oseye yebe kwa mamo okay nipa ya di osa yeye Brim Central Municipal Assembly nyame adom enkofo bi ba achima boabo ana womo etoto alomi womo ba within a month no obekọ no man patututu no bi silver utumi za na nkwan kura wom na nipa no hwegu yi odi akosi wono mo koton ha tamese enase enkoma mo assembly Dream Central for edamase release nyankopon hra Brim Central Municipal Assembly miame so mesi nyankopon enhra Brim Central Municipal Assembly moya de anya yebeka moya de yenso ayebeka se de yenhyehyɛ ye etie no ade papa ba ko maye ene se oba atwema boabo a ena na meka no wo me tonton alomi no ebi ba boabo ababo sakasaka park ne nchempe no mo bend the blues papa mesi nkofo ba within on ba be 1 week pepe no and adano no pa mi twam no bi silver shepe mesi utum sana nipa no kran kwan wom no hwegu yi ena ode ba obeton enti enkofo ba kakra yi abobofo kra so kan se ama ase kro no koso silver ayi copot alomi no nkofo wi adodo enti wo mpe scribe dealers no wo mpe eno obi di message aba say municipal assembly no nyame adom wo be pamo mu na afiri ono mo o ma pamo mu na afiri ono mo tiesi okọ ono ma ho aye sako nkofo no total alomi no ya pamo mu na afiri ho nyame nshira mo mese nyame nshira mo eye pa nkofo no ya pamo mo no eye pa Womo talo mi so atomo tonofo. Womo tonofo papa no makoto na boarding.
Enti Willie or say Obo Brim Central Municipal Assembly Oboma Basso. Giant so yeah, Boma Basso Pan. Check it die yo, check it. Now me say, I don't need for ya come on chiti said ya pampamono. Mumma bai, ya pamumo, ya mishiramo, Brim Central Assembly. Mumma bai, I love me for ya come on chimun free yanko, na mo harding. Mumma bai, fitisamu baye, I love me silver, raja. Mumma bai, ubin kwa ngumukra ni atamani yeshuyegu, ni adiyaba, mumma bai. Eno ano no, yapamo, mo ano no. Mumma bai, yen hiamu. Code ya nya lomi ni ede chechere Mumma bai so pese kro tumpoma nya lomi to krache Mumma bai alomi fo yapa mokasa ente onko hukum Mumma bai uba ye alomi chance silver me say Mumma bai nini na yira driver for me say some war town de Mumma bai e kwanfo de mo fa bisu wodan ne potem monko se enya mo monkafra e yaban no eni mpenifu obi monko se Eyan ase said ye Gana hono ewo from Monko se. Omunyi Gana hu business and your more bottom no more Monko se. Ye penny for baby to Miss Wasika Gukamu de call back Monko se. Okoye business or Shanema, Nigeri any Nabusia Monko se. Taxi drivers, ye toss spare parts, aboarding Nanso, yen ye home. And penny for school fees, aboarding books, the board Monko se. Hey, abraboni moya di obi esu aban na ekuraka se ampa sikasamo nye enu ntina so ayeshi na ani ambre ototo nema se nema bekoye achia sefo mo health center die airtime papa ne denye muni management nanti muntumi siesie edan besi aba okoma apoto bibire na agi yaboso apoto bibire die nke ye dwaye na nke woseko na nso kwa achia se a agi health center apoto bibili naji obo kachi bra Facebook na bra behwe agi aboso eho tan papa baby nyefe edan na echi me se baby agi awo abofo no efuse kuha echi baby mo na mo bra boju se ayeku sa na edan na echi nso ti o na me se edan asem nie monko se bomodin abra Facebook na bra behwa tia se health center problem wo ho yesi hospital na nso yentumi so bad chance say yes market na so kobane nimbiye police station enu nso si ho de bia otwuma na ohwe wanim yentumi miye dance munie what's going on ene manya ne tese abe wo mo ye yi kase bi e woni krom achim wanji mpotema akwanfo na aji oh ha kwasi trozo na wo won fa no pay kaachi anope e wo se metonka light ni papa ba akwa ojane na aso togo ni abranche kaachi ye ni mote otobonipa openipa ofiri batabi ne papa de sen owura agbojan ono so ye nipa wo mo penipa se e komodo kra ye be mo aduane adi kaachi don't go there batabi de boys no zongo boys wo mo ye too much wo mo tini pass na mishira mo sanatiye e wo se ye mpenifo na gini nipa ho
Monji nipa ho, monfa nipa ho, monfa Ghana to makoma so krati. Said the mode mo yere no to makoma so no. Ene mo mano na munya edwuma mo wa. Said the be ya Ghana be ko ne manya sa dia kwanfo be kunye hospital be kunye light mpo enkro bi ni bi eje kromfo anope yo mu tiem sisie kohwe obi ife moto say beje me phone ko charge ma me moto betufu afiri manso ode be ko eje krom beje phone no ko charge a eje 30 Ghana in and out eyi site Ghana adentia esanso oni light enemre Ghana ye nefa ho die bebru mfie biosia nanfie ni light ewo kro be so eni wusem obeko kro be so eni network enu nti omu ntimi nye nyuma ye asem ben krani uko osuafo a mesikrati ajare sabia wo mu ne bi wo ho no mu enti obi yale a ye fa abobo ya opemfo yale a ne ye de natum abobo ya a mesi eda abo enipa oda abobo yam krachi o roli opemfo is rolling in the abobo ya going to the hospital okoja yare hwe asem beni we die eni wu papa Ghana mo me ntoto ye nioma yi na mes anya sa de a eno ane ye twi wo de bra Facebook de me koboso a na me ni ahu na me bo funo me na me uni ewu na me bo funo me hospital mu a aso obi afu afi na wahye a obedua bru asem ben kra ni krache bo me ntoto nioma yi enema nkoye eye nim ngwase ya nhwe ni ya asem beba dabi mesi Bismarck jeku ya mishira wo nipa ba akopɛ wasi enoma bebe waji nipa nkwa wakoto homa odi abegu kwam odi besia kwanhia no e wache mo dan kwanta oni onabo baba jama mesi o wache ma benase ono so sa waye bio kache bra na osi o hitimi osime nko ne rap ye nko ne ku aje kromfo semutie de yesem ye best rapper intine me kaka je Grammy Yaudon or say hello guys. I'm Yaudon from Abu Abu. Greetings to my lovely mommy, Mrs. Hannah. Or say could see. Or say what a shock at Chance Health Center. It's not good cry. Time papa. Me say apotobibre ye wo apotobibre adwaye. We expect apotobibre in the bathroom. But here is a case when you go to a Chance Health Center. You see apotobibre in some corners of the facility, which is not good. Because that's where, if I'm not feeling well, I'll go. Apotobibre so too many paya de okosro. Timi kwako samo ya de me ho apotobibre. Probably you want to increase my sickness. What a bread. Edo nyami. Born in na doso na me see yempeni foi abro na doso Ghana ya himfune Esther Cranting ozi kusi sa Esther Makai Esther ni birthday, ne ba birthday. Nti no say kusi sa. Esther ya chirim anso be kasa say ma be obi bi no mantua. Kusi sa. Ka say kusi sa. Me ba no birthday no an we hye. Fama me na me we hye no pantro. Atwem but fama me na me we hye no because we are still in your daughter's month. So I can still wish her birthday. A happy belated birthday. Yabua seniority. Ose Brakwaku. God bless you. Richard Afedi. Ose Brakwaku. I'm watching you live from Temakpon. Ose God richly bless you. Nankupon shop and wedma dia obo. We a fee clothing. Achim abenasen owo. Shamaba Edna. Ose Mampeni na nado dan goku fodo aka demolition expert nesa na nado abin wonyoma semu itaji we dia no dio nesa obi beka na zanzo eni angoni mbete ebia na nado nya bibi ye nti ena ama shama ba eka sa se o mampeni na nado aka demolition expert
I said, "Oh, more channel 2024 mobile campaign. I'm better. I'm better pow. Shama Banono. Ebeneza Ebo Edu. I say more vim kwaku. I'll show me life every achima sene. Asene mo astro tef na ko design. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. Happy birthday, jingle bell. Jingle ha. Check it out, yo. 1 2 1 2 yanko. Loop no mami. Brand Nelson. What's your mommy? Yanko ni say. Achiasi Health Center. Mr. Ka chanyefe. Wan kasa ko hono pay. You said Yoko Hospital. Ko sha de. Ube ko dan ni mu baby. Apoto bi brenku a time papa. Uko kan na mpenifu abuafu. Na yenka na yenye den krache. Unti wa ade a wo hwe eye ma time papa. Eni kwa say koso. Ohwe montin afufu basa. Fatoto private hospital. Obi adinini. Na so aban de ye ne de pe bi akrache. Enye sanete enye sanaye ye de satro memu enko ni ye enye sanete se ye ni se dia emwayo me se emwayo emwayo me se emwayo a whole district health center enti sa abai ma me ye bibia ye ntumi ye bibia mfa ho eno otumfo ene otumfo se tutu ono ahwe konfano tititin hospital a osi dabi mia ma ye renovation mia ma tumbotom aye renovation intene otumfo se tutu e starting say all ye renovation no e pusu krofo ma NPP aban ana NPP party mpunya aban no NPP party no enso ko donate sika 200,000 Ghana cedis 2 billion odi amano se monye nka wona mfanye renovation no hwe district health center mu a chance district ni na hospital a eye adwuma eso pani enso bra behe nyoma bia wa wo he o Facebook live se enka obia empusu obia se yensiesie honom na honom nya kono empusu obia mpo abonte nyefe uko finfin so a ana wura dan mu so a apotobibre nam ko ya mementi ase because apotobibre de didn't na makwan sa apotobibre mra dem. What is causing that apotobibre? Then e cause sa problem no. Inti identify problem no. Hwe hospital mu ahwe ni pillars enya apotobibre. Watching you live. Krobeni asiriwa mem any new PP electoral area assembly member and still maintain honorable Baroski asiriwa
Esiriwa ni nipa din. Esiriwa. Okay. Ejo nyame. Onyimboruso. Ye try say your interviews how draw no ye be ye. Baby a ye rura no network nye. Problem ni bi ni o. Problem ni bi ni. Ye try say be ko denchembo kro ba ko so. Nanso network enye nti. Bra ye bre wa. Ye tikroma, ye nya independent. Foundie 66 years ni. Ama kro bi wo Ghana ha wo mu ni network. Kro bi wo Ghana ha wo mu ni network. Obi akona nima ye nya foundie ja obi no. Wakona nima ma oprane mposo be ye keteke afansuom. Watch you live from Chebi Presbyterian College of Education. Yebua seniority no. Course now go through there and also me for college. Course now ko there also for college. Bertrand ni J Kraku. Ekita kradi me ya wo kumasi a me kuri masam. Mpem 170. Revia besi onyikno. Na ma ware no. Awa unenyo amakotompo. Onfo hu biri biarempo. Na sume ni bo odopia. Na makumecha no. Me there. Oh, you makumana konozina. Oh, I wouldn't have been one. Naso don't see meti. Insurance, you're not friend. The Mara now won't feel one friend. I read you only bounty. Dominant do beer. Efia praba. I say thank you. Sugar. Nephew. Hey, Radin Uncle Pong. Hospital, a health center, me shakana me cry, mama. Really, a chance health center and nyefe. Ne bobre nyefe. Urada no mu nyefe. O dana bonten so nyefe. Tie srempin fo munya mu bibi mayen. Yes repa. Na Ahenkan from your start year service awodro bi. Ahead assembly member selection na ebeba so no. Yakọ asene electoral area na yakọ no no. Enipa mienu ena ejina. De oteso onabo papa yawo ene de oba ayefe ni mreku. Womo ena epre akonya no na so far na osha dodo na se wo mo pe papa ya na honorable good morning na o secretary ni say a o manfo ne nti hu jai adede na akoso yo binia da asia no prince so ma mi za ekonya gase ne Dika medical eche krura ayo start of performance on you so na mechia oba pani na na akua santo e ma me na mechia ma senior form penifo nya ne me ma me ne na nanu nya kusi wasu wabi sabi da asen so asa me befa kunye me ma o cha se asenia no sabi pani ma ya cha se asenia kwa ne o kan ka odan no ne asenia na ho nso na ye me na nanu mo ebro no etia se me befa banya no be to me ho se akwan bia nyakopon adum nyansa bi odi adum bia no mehwe na bro no mampeja abesi bebi a me na nanu mo ye ya mo ja bedu ye ne so ye beto aso be peja se me befa kunya no me manfo na nkasa awu sakraya media beto bono no so isi a medra ka se bono bia ni ewo ekoma ho na kwan ene no ayina eyefete se atene hey adabi ona butia break asaba na okan o si Brim Central Municipal Assembly yeni electoral area bia na kwan akono chenwo de hote anya se kwan de minibi road pa de road de minibi e wa se ne bono no so bi kwa de ka bia nkoye ka kwan a future de bia mu ate a aye me bro no so wo che ba bia e ho ye neat eye asene electoral area on
na ye de hu sa asemi wachi baby ade ye so nko obi afom den ka so nko ne kuani o say obi ama me nkwan ye ne de yes obi ama me nkwan ye de but ye so nko obi afom den ka so nko ne kuani nko obi ana wakọ obi ampeso so no hu sa o de na e neat pa me de me nkọ ye enti onu fi se de na first me no na onu so waba to throw challenge aha yes uju udi pa aha ti me ma ona tele pa ko ne ba na onu so a kire baby ko onu so ka eden na waye ntia meba eden na waye ntia uju udi pa say Brim Central Municipal Assembly ni na asene electoral area penny electoral area ho ye neat eden na waye yo ene ta be kire onu se si ano me bandre ne sa ti run about one de ba na wan ka ta be tu bo for ade man first street the tree run about wo ba de be prim Mr. Man John Shiwo de bi ameti aka say hormone aye me problem nya koto mo la say de bi ade bo mati e janu de me titum anu so de anya me nkwa na me manfo ne na yes efini di gogo ene ye o man ni nyina na de sa efini egogo e janu de hone de me tin ka say anu na nu so ye ba bi aye ja sebi wa proper fi a won pe no ahono mo de be so ame enso me titum ba say wa sa ba fi hu say na say ye fi ye ho na say aka say abu afa so wa say ending na so hu say ye fi akle ho fine Jubila for Daruma, and no matter no matter on Damam. It's a American and Mediterranean, two power the best to pass up and the treatment. And then you will come be brought down Kuma Buzampa or downtown effect. But the talk of finding you find a pink Musua, a day idea to see what a finding tank of when you need who rubber credit up on. Wow. Enti honorable meba o say one na mana ukotu se bi obi ye fin bi gu kwanchan ana obi ye bibi adi fin beba eya nipa no ye ne den. Once anybody nipa enti mfitiase no mebo kokko acho se bebi a wudi ade ko wan kasa se be se wudi ma ka wo fango ana ye nipa so na se be ya bo ne pa se be on prepare enti se wan kasa timi mu ti okura na wo kwa be bebi a hu se omode udu a betin nya bebi a de betin de sa ensuo no atu se wan ti anso bebi a betin omu na di ku pa ko se be ya no pa no nim life oni bitu a oni se ku pa ko nti obetin ya den asesa I don't know me dey show me man for me kakra kakra nte egusu a eye adwuma ba no. Okay, wow. Enti honorable what twe so wo efi ho pen. Oh, efi na make no. Se me bokoko no, se me man for no, se me say, ti bia wo mo mpunti. Se bi ni na se me de to manu na me kan. I say no wo fa na ma me di nidie. Ene ebuo ma me se me yakwala akwa maka no. Any send am see comfort me home community omusom send it no na omo dia yadwuma send maka no. Okay, enti ba ye aside ahunidi a wama na ba asene electoral area say cleanliness ne be koso uye no to nchen a nyewa ben sa na waye nti a Ahenkan fam ye sovia e be ye na udi nkunim. Yo anya na to be no wa so am say guzi me no ba emle am be pa kuya me no ba e ya asene na be bia say be omu jom 9 agu. Ne time papa. Ne esa yi nka. Ya ko du baby na say baby ajana bia ni sikuro ni tintin. Ana si bro ni tintin na timi ya ma na abu afaso na ho nyina bata. E ba ya mia bitumi hu si woto ma fidie. Almost about 27,000. 27 million. 270 million. Ana me debate say ajana bia ni de ma. And once we said to one of more atmi ahwe ma yesi ultra modern toilet and kasa. Asa dia kan eno so ho asa dia ma me manfo. Sa ba bia na ajana bia wona wuti a wo de akọ ho na gadgets na ho anyi na ma make sure dia yes gadgets ni na ma drainage na wo no I fine. Wa ba Anglican school ha enta me no ko won so. Sa be na ajana bia nkwalai asa oba na ko school aka kan nkoso. Masan ko nya me ni de ma say akọ lobby. Ama se menya ajana bia ultra modern na kasa nya say ayo ultra modern toilet ama keji. Menya ultra modern toilet ama JSS ni primary no. 7-seater any 5-seater. Ama omu nyina say wusi won ma udu Anglican school a wanga za be hu. Uko Methodist si anu so almost ultra modern anu so 8-seater asa dia ma ayi Methodist school no. Uwura bro no na kasa mu a first ni na ka bridges was ye ni akwan. Enti so na yi bonka sabi me na nanu mo no me mianu no ebi a wo botra so a wo bre. Na ye nnua ani ade ne edi gugu so. Ehwa na nnua no dugu si da bia na nnua no so bu so na afro. Eti kaka minya no. Amia me dwuma mu na me yi kaka no ma ya mama hu se da gbo ina no se su be kane de me to iron rods a na mbia na ho de to so a na mbia iron rods na so me gu concrete agu so be dina ka se almost about 80% of the bridges na wo ayeta no aye ni nyina concrete anopa me no ka se sia no
me mranche ni egusu a omo ya bridges be me ansa kwa wo ti amene okada oba sisi asmo bi ba oba be so omo gusu omo ye ti honorable papa asa no ma we na ya o ye no o foto bi a wapawa ase ne electoral area fo ni na boama odi sika ne ya na se sika ne free o sika na make say ya mi ami modemo sabi say maka say some ma aduma no etu acha de aduma uni passion a yenkoye because aduma bi asabe ye nyina na ekede bi ase yesi entwa ka ye nyina so an yeso ehugum na o bi se bi mu kwa na me ana me ne ha me ne say ebi so mbedi asamle ma no o mti bo no no susu o bo amanjuma kwa mi hu amanjuma no o mo nko o mo mu fi anim kwa no bridge kakra da o betu aso wo bo be ba ko pedi aso kwa o mo nye etu so bi ka lo di asamle ma na bi say enipa no so na apeso be so o ma na say den wo hu ti na aso peso ko di asamle ma o se enya tima kakra de ma nipa no ai wo no ene yakopɔ to nsɛm kakra na ɔdom a kakra benya no na so de aso onananom ana onua no mu buso because oyɛ den a wonchi ɛno na ama me abɛpia me se kakra betumi ayɛ di abrɔbɔ no na bɛpɛgya brɔ no kodu baabi a bedu baabi na mabrɛ no magye mu di ama wo ɛno na mɛyɛ akɔsi kama betumi ayɛ me ama ho ɔde no betumi ayɛ kodu baabi a betumi ayɛ no magye ama wo. Wow. And based on this mami mbisa Hontrase bridge no akosi saying esa me kan no me da si so bisa me the try to come out somewhere no and prepare to my bridge you up to now make no you who effort bia asamba no atu ho wa munya bridge no hwe dabi you say me no kasa kra bridge no ba bia ta bua enkwala ni ntimi nko so ntia no fa me kasa mata ko fa eye 2x6 bia no fa ye bedu ya ni na wo dia fra me ai dia begu so a ye stress because enkwala ni epon su a so mo ko sin su no I am a problem enkania de maboma dia de enkania afaso anaju obi abebisa obisa bro no for no maka cho afaso nyina de sumia ni bridge ba ba bia concrete ni bubu ye enkwala ni ntimi fa no na no pray omugu so a omo ye eho no so ama me na asame ne dia me kan na onya mi ana makopɛ nkofo bia omo sabi ene MP adaroma ene wo so me mu se ode the common fan ni ba so me mu dia aye sa bridge no enti drawings no mugu so omo ye ama me nyame aye adoma next year dia safi dia nyame aye adom abaka ko approve bia next year ebewram no me se me man for say sa bridge no ye be hwe na ye e dia ma ho na o si assembly no ka mo nya den gina o twa letter koi na sanke o se o jai kra o say na make an say bibia ya say wanya obi baba bo charge say I didn't see o ma kan chiro mo ni mo hwe even bridge ni ya collapse no me kan o ma anya amfa ayi o ma muwa me sana me kan no a ko se chama bridge ni na abu che bridge 20 anti a no link new town ho ayi market fo na ba old town that's the longer bridge a connect old town new town CMB achi wo no bridge bridge na bu a eko be mfie yan san se pie mienu obi an atu ho na obi ama etimi ama ma se me ko pempe fo be tia bo am ani sam bibio to MP adaro mani mu a sisi a o ma yegusu a ye ho drawings a aye se order common fund no mkofo na be so no order common fund be so mfo na o mu dia wie adibi san ye assembly na sede na e wo sa assembly na tu anamo no se ko ba ne san na obo no mu mfi wa eya odi ya wa na oh me di ya pa because no man be blow ko mo de ko share MP ni nya na aye responsibility of the assembly so mo ye ma assembly no be bia ye niska ni mu assembly ye municipal a de bia ye ti graduate so ye ti wo ko ye niska mi mu de ko udiri for market ni kwan kasa no da ye wo yi IGF me assembly na kasa to be honest me my disappointed that me I'm hoping say the next assembly here by there it should be a different because I said there say ya na be cause there and other man your problem o say should be a different no you say yansesa nipa na oni na say yansesa kandini no me ana maka no ani dia I don't meet drink o ma panin na betia kire ba samu so na mama panin na hu say adwuma akoso ana adwuma nkoso asimi da me a single person me na hu na make am some other colleagues in betia kan sample because every bibia de beka to asamba ni wo say ye hia moa na mo dia ye no ye beka say skani ho bibia beka bia skani ho bibia beka bia skani ho etimi nim ni a bisa asamba be so metia kan kura bibia ni wa de akwa asamba na betia ka say na ma asamba me sin dia nya problem bibia je bia o si je turo because bibia na so wan ka say na akopre na de akọ asamba ni nso mu ko bibia ko to wa enne ocha o man for no so dia o mo na suma ma akọ o mo do mo nti enne ocha na se oh no mo jara de na se ne yaye ekisa uni passe na me kan uni passe aso wan ka sa ehwe kwan bia betua fa so e de hu nnuanu ma na so na nan mo mobo no akoya ma mo dia ene na se o
man for the baby. Enti uyi CMB bridge na me che ho ntra se ono de na link Old Town ene achimo dan township no ebom na uyi sa bridge no 20 issue ben biem na wo de akwa assembly nanim a till now unhu hwe I na make say me akwan baako me ni kwan baako kra awo bono e fe na se ne obetia bi se obia and assembly so ya we there's only one street kra na say drainage the friend say gata let's be bia ye choke say akwa bia ni bia say sabi na na bia na je me ni bi yale e wase ho e ye dan ho na so de ne ba aje akomra ne e kare e tse ne aye wo municipal mu o na ye kare ni party say ne sabi handbag ana de ne to aba main road no abefa ka ama no ensuo gata krampo ye nya ba ko krampo anto ase ne bro no minim na me man for de aye say de bia be ukoka ye se o ye de akọ e wo budgeting de bia wo budgeting ya ye ni say I should still as I make am be 4 years no the buy no the predecessors in na ka chon so much one am up there baba ka say nyame madom am man for no e wo sa gidie no mu eno mo hu papa timati ni dia afia ye gwa mu no sa no mani nyina no me kokodi anim me hwe say sa no mani mienu a me ka say porta bridge no ne sa kwan ne sa gates no eno ni ma dia edam anim efie nan ya asa ba manim edam anim eno na me betu ho na mo ade ama okay owura papa ya oyeda no paper ene etuwa chadwuma wo ya enu nti ususu se omanfo no nti hu jai a ama yempo sovia ebeye omanfo dodo na beye ohom chichimu aduwotwe ene akire ese still one on beto aba no ama no koso ye na die na ehwe ne se empuntu ebeba yeda se nyankopon hia no atuwa chadwuma wo ye ewo asene electoral area nyame nhira wa no pai Damase pani ko nyane mboa macha machi efi emra medi akunyen se bibia ni hwan ma se bibia mo premier me mo bo mo puma me jimo so a mo so mo tun ana aka studio ba ne de aka se obeba studio yo anu de yo medi phone and then me ditum na afia foforo be wura de me se obo o premier meba okay mate me da se papa apa nyame nhira o me da se ba me oh atinginda honorable papa ya o assemblyman ewo asene electoral area ebo suwe ebo suwe Berimu Central Assembly bosue Messi odan assembly no ena ya bom no yes ye di biaba sikani ho nansu de biambe titikicho sikani ho sika bebe ba muji sikani ho ye di weiba obeti sikani ho enunchi mun komra hey asembeni sense asembeni ah rabi Kwame Spartan osi owo runabout osi eho achiase eho district health center no me kwa maso biem Ahenkan FM ye so bi na ye no ye ba ye monka ye no ma ne abawura ono ye chen rapture ye ko Asem electoral area eno so Obrim Central Municipal Assembly na ho so ye ko ye chese nipa dodo na be ye 80% ene akire aden a wo mo pe Charles Ewuku aden na mpe Charles Ewuku o me se an oye young boy yempo nipa abakonya ne no osimisisi ya meya enom gwafom ne mabre enti no monko ye kakra assembly mamu a wo mpa no bi enu ntompe Charles Ewuku no ena afi bie wom se Charles Ewuku no mkeka nsem bi de fa no chese o nipa obedi wo mani mu a wo mo gidie sense kakra ebeba na me saka Charles Ewuku no we souvenir ya wo abedi nkunim bia ne aba na so Charles good morning na patron pombo ko de etiefoni na joso na asorbe na akona me form nchia nchia kakra wadaroma eden Pentecost praise be and asomdwen kan o Christ inti kron
Oh, nurse, sorry, unim sorry, dear can. Oh, nyamsum ni mapa. Ya da sa no pesi yen saka ene ade a wo ye na wagya sa woni ye beka sa Nyankopon hyira wo. Ahenkan FM News Department. Ye frase ye survey na survey ni yamba mane o hon mane do results asendo. Ye ba Asem electoral area assembly members abato ya eba so next month 19th no. Na omafo dodo na emabunu nkokora mrewa nkwada obi aso mo pe Charles Ewuku. Adenti a wom so wo no wo ye young, wo ye youth. Said be a woye bibi na nya wo mbetumi ene wakasa atro said ye ne nye ye mpesa woye bibi nso na ya said be mbetumi atai wachi enti de omo ka kwosini so omo ni wani ehia ena afi biem wo ho brase ne de keka ho ahon brase ne we na omo keka na ya danko daada do e ana wa ye ready say wo ba besom Asem electoral area yo me da wasi ne won ya ready say ye ba besom Asem electoral area ene yen municipality na ade a yetu ye ho ti wa ye enya danko dada de yen su ye ho brase ene nya ye otimane ahon fama ye wo ma ye nkofo ye wo ma ye ntimamfo na all this one no aso abapa ne omahu se do me ye young me yi enso munim se omanya me bi se membra na me di omuni na dia ye pese ye di ko no airport no ana electoral area ne for no Nyankopon ye tumi dia ko Asem electoral area no hu se ye ka bi mu central ana dan constituency a ye electoral area no ana e ka se dia ye rural akaka ewo because it's your ban ha na Asem labikom ye boakom ni na ye small communities any village na ye keka abom ana ye wa ejimpempi no aye ana ye no most of the time no say we are I say that see ahon kakra afi municipality ni because of say yen bi yen to me enka emane into abonti yen to me en share yen news any yen want general public news we say electoral area do ha obi so ha yen hia de ana yen say yen hia it's all this one me I to yen ho ati wa yen say ye can youth ni na bom both for primary wa near kind now boom near Tesco. Ye can the unity of purpose. In a kind of boom near Cassia, you see, irrespective of a day, and found the day, say it, you go kick 12, say if you're proud, say it, then ye cast your kind of one boom, I be at your boy in tone. Now you can, and no, and a yen penny phones be about the support, and about the boy. But the 10 years, not to say a share, was or down it soon. Them in Quanta is some Yanakitwa. In the Yanakitwano, I any idea woman. Say yam pushy and some and I am kind some on problems here. Attention, no thing at the end by and so. Intino Daniel Mania Mowiniana Muntua, Bayers, years in year two, and no, and I saw a pie, me man for a yammy mammy, me papa, me now for 4 million money, me 8 minutes, me senior woman who said, South, I was to where you up a dear Amayaka boom aye Yema all this one a brilliant tank a few women assembly election yet in the part at the boy because start and I'm Brazil can and yet danko that a DBA may a similar woman. Uni Asem electoral area and crowd research area nasini nano uni omasetna te sen nti eden biem pan ti na ama womunti omu jai eden no mahu omunti a chinchina wom se by force wom do beba no oh asetna ne de asetna pa me ne omunti ma asetna de asetna pa amenka bibi be 3-4 years ni every year the am to program bi a an agreement with their friend intertribal festival and against with the electoral area and there was various tribes there were before 54 for your Bakuma majority of your Bakuma 54 for la Bikuma majority of your pin for obey sema your way before your 154 your 4 your 54 it's there 4-5 years every year yeah but me can't try to now boom what different communities na ni abeshia e sema ni abeshia ya di agro ya di ni na no mahisi na ba bi pom asema okay so bu electoral area on mobedi dance say ya de awoye oh atiwe crown say ba ya de atibi aye ye fa for at ye mpantifo aibefo apepefo epiapefo ni akombo sofo ni na ya
besia ne edi agro ya di eni ya bobo ya di na nanom ni penifo aba abetu mabunu no fo abetu na ya ma me konsa betu ya ni na ya ka bum na ya yes program we be 2-3 days ni na ya wie e wo wie ni ti no no e ma nka bom no esi e ye kese because this time I be so we mu na ka bom e represent it eti atunko ina aka bom e represent infantifo ina aka bom infantifo ye bo akum e be infantifo wisdom na represent for before eba it mean na ye put them afi bia ye nti this time na eye tan ka bom ni de obesem ha e wa e very very strong any in cry wo small community that wa na e very very and I ade we ade eye me any do and you di ani ma afi bia ye make sure there ye aha. Okay. Enti ya mpempi uye program ne bre ben afi bia na ya uye ni date ben busumi be mu na uye no. Yeah no Christmas day no because the han youth be bring na ya fe bi do over migration be bring na ho mutifan akobobo branya there wo Accra ni other community other towns. If you do Christmas now we the way try opportunity every Christmas majority of system meal let's say you use need na ba it way no a program every Christmas youth need meburu ni na ba or ana we have a farming community so we want that particular period from 24 first and 2nd January and only period that I have the birth mother to be if you will feel the uncle be the super my finding one person in a befi they are no period that you it are two ways and between the 22nd to 2nd January 22nd to 2nd January within this period there health cleaning health work cultural dance and the cultural activities na woman there and the no so intertribal tribe na tribal they do that time obi aba tribe na kabom no ma represent. Wow. Yeah, just said this year, yes, you betumi de ani aba be de akira na ya bon da uru san say ya na muntu papa e ya de ba kwadi nkabom ban kabom su de e ho no mu a bibia ba bia no e be yi nti afi o yes you just say de ani e ba be de akiri. You be pound to ma you be launch no 25th of this month and you be launch 25th of this month and you be launch. I encourage from the job question. It officially about now Sankasa. Yati. Ye be hwemo nim. Yenso ye dase. Koso a ye adwuma na momfa moama electoral area no nso entumpon. Na ye unse sem ye wo Gary factory bi she ono mo. Gary factory okay. Sa Gary factory no o ba wo bibi ye ma omo ana. Gary factory no just Gary factory me personally me I did business administration me business administration at university and na me something ya kwenya any Amenfi farm what Amenfi farm is a factory under one district one factory. Yes, Amenfi farm Ghana limited omo processing omo so mu dia panchi and omo de near start. I had an opportunity. I mean, I'm general manager, general manager, CEO, Mr. Andy Scofian. I'm personal secretary. I'm me said this and me final year of university. So, Mr. D, various Yamania companies processing now. But Gary factory one. How we will be able to brand ourselves. How we be able to make the youth and our youth no more. Area and we say farming and yet for a year for to me as you say and my lay my youth to say farming a lucrative job almost some of them what I used to be to film and it's a factory I said guy almost produce one of the best dairy ever a year down area high now so near my kitchen being young a year registration be and near my go to dairy so and yet for it your wholesale farm. You need to bomb my brandy, a package at their shop, at their call, you say they're for a different phone. Now, to the couple who do my cigar or Oka, being who do my cigar. Nay, I might be Melbourne should be on one gin, and your mammy phone, then Melbourne said on one gin, and Mamma would say, I'm pa, what you may need to see any action.
ɛde ɛho dim ɛyɛ factory na ɛno na ɛbɛbuo ma ɔtɛn bi aba bɛyɛ factory kɛseɛ asɛve ɛyɛ yɛn electoral area ha nti sɛ mmabunu di ɔmo dim ɛyɛ bantini dua na yɛtumi nso ɛde yɛyɛ proposal ɛkɔ abɛn so ɔmo bɛboa yɛn ɔmo bɛ support ɛyɛ gari processing no in the area of India gari manchi ɛyɛ best a yɛbɛtumi adua ɛde ayɛ gari yɛdua de yɛ gari na machines ne yɛ afidie a although afidie no bi wɔ but ne ntɛn ɛwɔ fam but yɛtumi yɛ nneɛma yi ɛhyehyɛ nneɛma yi ɛtumi produce food proposal ɛde kɔ different agric agencies na ɔmo yi ntɛn nea ɔmo yɛ na ɔmo san ba bɛyɛ no more ɛde ama ɛna ɛbɛyɛ bɛtumi employ nkɔfo ɛmo nsɛm ɔmo yɛ bo ɔmo yɛ kakaka ɛyɛ no nko a rice factory bi nso yɛ bo akɔ rice factory kɛseɛ bi nso yɛ bo akɔ ɛno nso ɔmo protest ɛmo although yɛ private yɛ but as an assembly member wowɔ an oversight responsibility ɛwɔ saa nneɛma nketenkete wɔ nyinaa so nti ɔmo nso nneɛma nketenkete bi ɛnyia ɛbɛtumi aboa na boys ne girls ne youth ne mmoa ha nso ɔbɛnya adwuma ne bi ayɛ no yɛbɛfa so yɛbɛboa yɛsi ahoɔden ɛne yɛnyansa ɛne yɛbibi abɛtumi no yɛnim sɛ na yɛ maamefoɔ papa bebi ɛyɛ ɔmo de ahofama ne bɛta yɛ ti no nyame nti yɛnim sɛ ɔmo de tumi ne sɛ yɛn nsa ana ɔmo to mayɛ ne yɛba a yɛyɛ no yɛbɛkɔ so ayɛ ne ayɛ no extra sɛnea ɛbɛyɛ a yɛde animonyam sɛ ɛne dimpa ɛbɛbrɛ yɛn electoral area. Okay, ewuku yɛda ase papaapa yɛbɛkɔ so adi nsawoso nti bibia ni a na yɛhu sɛdeɛ yɛbɛyɛ no yɛda asa no pa yi mo nyame nhyira pa okay. Savi no ye friasempo wachima aboabo nso ye wie na onabo amokache aka amokache ono anana edikan ono so abaman so onabo wadaroma mache ye nyamia mejiri sempo mboko de o nyamia dumene mo bible na enso ndabe na mu bia no minya nyamia duma by ending of this month ya sa o che de wo aboabo anum sei no ayi school presby school mo no no Wow. Yate. Ye Sovia ye na assembly members abato na eba so ne afato yon so say Ahenkan News Department Dream Central de yanko baabi na enya mansini mu nyina ye behwe other places na ya hwe nipa omanfo ne pe no na aboabo ye no na wo na odikan secret ni saying den na waye nti aboabofo enti hu jai ya minya Dika no mechiawo eni motifu na mama mika minya uni nse mo fidi na ekwa ekiri ba ada one na hemfa dan sen ikokuma se na etimi bi ni koya afa oboase na mse wow na utie free oboase na I tell you no lie yes mo bebi am fidi no edua na mse Ahenkan dire mo ye say odan CNN no you say CNN they CNN ba mo fidi ni duachi and a month for switching pa, Timunko so any Mojima pa, Moya de ma a year, Abu mine, Ghana mine, and you could mine. Okay. Wow. Enti enafi yamra yankomo so. So bi na ye no. Ena na ye bisa se den wa ye ntia asa aboabofo pese still. Wo san maintain
then now buy so far why your man kitinkiti bi a wa do ano waso toto foma enye se bi apa na epe wasama keke na abra obra ho ase akeke nti na emu madwuma wo ye nti ana de ntia ya me nya me da se Dika no ye to abama se o ya asem ma one amanfo hawo eye wo hawo and 2 omani supuntu eye aboabo supuntu eso ye wo hawo and 3 eye the municipality na wo no so no enye ta aboabo enko a say municipality no also be what dreaming means here e dey board the entire municipality no na municipality no so e dey ekoso so ye to abama wa enye se de bia wo nko a and ye to so eye bin crop for na aboabo for omo premasem edomi and am so edomi omo how new mathematics bia na me so how sabi obi di bibi betu manim na ebi wo ha ma ho odin timi so ebi wo ha say enye ndi padodo ni na ye omo di betu yanim na etia am padodo no so a omo di ban so ye so ebo ho mo bin na ba bi e se di eti wura bia no ene e be for so ene anaju ayu ye for so say ye de beba nti amanfo atu di say honorable meeting bia that is on the actual say me de bia because me crop for how no e me how na say me also said me sabe can be na me dia ma ababuman say ababuman bibia koso ye na ababutu fa me da nti Dika no me ba be asanu man no say mestatia free ye suku sendo ye ababu arisi si na wo sha school dan eso be pa ye e man kwala no mo school e wa sol dem e ma be koni ati che asol dem mu say one one class sorry third class no more sorry them just imagine we sit and now we cook we sit and we start there divided attention and ma wala no more dem bokra no nti e be enko so nti itu one more any them former MP itu one more get fund mo first project a mo be ye modern KG na e dey mathematics ni ti you are say abawo ni di time EBC if you want to engage you and me stand the 6 unit classroom block edema abisi ya so to koso ama omude enkunya ye be stoko eye school dem mo with enkunya enough bro so kra me bi ni ma other schools kra enya no nko a eye kokọ ababo presi eli hoso me ba ye no na sabi school no I cough the mama, Ubia Francis or the Babco school on the Minanam, any sorry no, yet strong kata at the command then director. I mean, the Danish school, you say it is separate from that because in the president, discipline is my president superman. Honorable Mema on Casabibri, won't put your name away ye dibebre uncomo. Nese, Nami Bisa said, Daintinama about Foster or Montunja, Nese, oh, no maka, and I won't in a sonso, Nyama Waye, a dozen tinama. Who ni say about foster person mo sa maintain no na alomi for no na pamo mo ni alomi for no ye tu wana mo sabe asase no empanifo bi na ton ho asase ni ma obi na nipa no so e bi ma nti omo bae no ni reading committee for ye tu wana mo ko hu ko no say no ba dia sabe omo wo no enya dia ha ebeboa but now I say municipality young 24 before Honma I say go down. You see ma someone so associate ma omoma west a department ever show who say only sa a home. The link of so kata ma the DI go five the gi omafiho asumi ma the DI go. Okay. Wow. Mumo ni adwuma cause wo wan na wo ya ha adwen. Me say dan me twam no bi silver fefe si ho. Ugidi kura mitumu se na nkwan kura no nipa no hwe gudi koi. Okoton. Ntu ama krono say even omumba ye ni omumba yi na no krono koso wa happy ba especially among for cables wire any montense ni say and you might be no air coso and only one of the judging who say oh share the entire municipality now aboni be a developer can be ne could be a development sentence nani paponi for in papa for so frafra bemu ntiama security situation ha de no kwani one of the judging kesia into to one among be nyoma di agti because ni pana does man paponi for so abekuma da kono air coso ha na no di pa Okay. We nya
enye asem ne yenka nka kro no ho asem a woken ye woni pa bambo nsem ni na ono na da no nipa no so nyame adom oti aboabu krom ya ama assembly member na bambo nsem abeda no dadwene nya asem ne yenka na so on fa ho asem godan no MC na fa ho asem godan no one thing say on ye two one more na the whole issue ni say e say omanfo no so nya so ye boaboa ye hu kaka ni na say o te say obi pa say konfu ana say o ti na eno dia omamu ni na ndie omamu ni na kwa police for akasa obi anya bi eno ntinom de see something say something kra ba ye but akadie bia ye de be man nkrofo bi be ye be so mu nkran amomatumi anwen sa ne mani na no eye so obi na eye ya ni na ne say that no ko mi say oh police for no say omo bakra e be ye me kan say omo petrol ko ba ni fa boni ni no on yo ne tia so if owu nya hu say police for no aba petrol ko pe no so say mami ba ko e wo ayi living bread pan so mami ni kwa juma pe wi apete o kwa juma pe e na nipa no e de say oni be dia me tapo na e de e wo e ma okobie ni ko e ma okofa mu nyoma owie no so kan ta kwa no ko so kan ta kwa no e de e ko so si e ya bia hacking yanko ko ni mu ano anti police for no de omo beba na onya aba obeko so nti onya ko pe na ko so e de omo ti etri enu nya bia no nti ye besta man ko enter ye what dog committee na omo so eboa but unfortunately na motivation to sema on sa abo mote watchdog committee bi e won fa na eboa pa o ya ni kran wo me say edu be bi no na abambu kakaba because motivation any sikakaka ya de support wo no na de emba then commander Mr. Dika say no boy every month we are not my 1 million at the ma what dog for so now I'm trying to be so support in Kaka but unfortunately a panic retirement no that support no and maybe so young crop on so wahano say be a source near the no almost over boano they do baby no not and not ready and because of that no ama say watchdog for na krebi kura resign omo pre assembly man ya bi ena say won be bo shake pound unsuro cause adwen down say no ka ho isi ono be pre assembly man bi minya sebe me mayetuma eni gusoso yetuma e de ye pese ye de aboabo ekusi ba bi a dachi bia no e be ka be e wo municipality mu abia modin bo bia e se me bo e o mafemu bia no mesume bo ena California dofo a ye limomo a ete link to mu bia na oboso be boy bia no yeso yiguso a ye mu di nkomo se omoso e be boy a bia so e koso so be ya na nsen ye full so na proper ni ade obe ya ite ye tani na ena obe ya so du be na ha say light no e to the bia no do not go so ha say the one person you call content them the no do not go so ha say e wa na light no pop you say am no ka say yiguso a ye de transformer me no almost situation na wi a ye be so additional two transformers e be ti appointment load no am like no and for of you now so ana mo so bia say bia no okay all right yeah na ballot paper no that's also saying me number 2 on the ballot and am we saying oh yeah so for now there me say me na me ko any o maka nti o maka no there for now no unless the letter committee the way bad me hu o ma me ni o mo ko me hu say post go ko me okay na say to now the onim nipa dodo ani o mo pre ni one or two yeah but a letter committee a statement of who no ever board man any do nipa dodo a ni o mo pe okay ya da say no pay e no bre o de ene wa na wa ha yo mi nya me da say na mo ko so ni mo juma pa mo for edema to put mind any other men ama put them pa ye bo adwuma ye bo adwuma na mi samo ye bo pa say after say na education so about the town amen aha na no kra kasa open no kra na anu ani na nsema ye keka wa ha yi radio stations bi ntumi nka ye betumi ama ebi mfie bebre wo mutumi fa nka da bi ntumi nka tumi fa nka ba ye de ye beka
e kana ne anya fire ho nye wonti ne bai Ghana fonti ne bai ye kana ne anya fire fire ho ye won penfo bebiru anum si a ye kan masema ti omonte radio adwuma ase ene hu omunhu omadwuma ye nti ukọ tene to a na ne bu afu fire ho o ya papa ngo ni mutei te na o kana adwuma pa na munim me di video bi bekyere mo video no kuro bi so hene ana ohene na akodi kuro ni sika ana ma kyekere ohene na boduam o ma kyekere ohene na boduam ana boys a wo mu gina so pa kutam emma na kuta on se enya no ma ba bi asa homa ba di abrafo ni kuta ni bi no ana mu di jam o mo de bo ohene no na ye de aba na bo na wo ne nan Oba video na mabisa sa hwan na nka so senka Ghana ayenye ne bi minister ben apese ye ne bi MP ben apese ye ne bi DC ben MC ben apese ye ne bi ohene ben apese oyiwa if I chop bra Facebook live sisi bra piu mawo mindi biamo piu hey bra Facebook live sisi ohene anu akwakodi kro no sika ana kromanfo no boys no akyekere ohene na boduam o ma kyekere ohene na boduam ana mo bona chi ma ana mo bo na chi ma na no dem omzi yemfiu na no dem omzi yemfiu nana ni brepa o oti o se me kwakwaje bosi abremo me kwaje bosi ambe tom se dabi ei nana na hu achiri no nana na hu achiri no ya de won nai ya de won nai adiwe di yenye bi wagana we o ma mfa baby crazy yanka ho but o hwe nipa a ebo ohene ne wo muti a utum zanya Ghana for o nana ne bredodo me pa cho bra Facebook live ha de ohene o ye kro bi so hene ene wakodi kro ni sika ena boys na kyekere ohene na boduam na o ma woro na tade soro no ena o shetraw blue ano mu brim no mo twene chi mapa ena nana kekam kubedua ase kube na o ma pem no mo de o ma na hye finfin nana ye diemia ade o tun se kono hu asa kwada hye Emped food one my say na say yom. Oko man bi so a ono na ombu say you but obe fire o. Position ekuta no agye fru nsem. Pam no akotena fi. Ba Ghana de entansi se pani bi akwa bibi yenim se pani na yes ade we. Ye mfi no ye be kata so a na ye gya no. We de onhene no akodi sika no mu twa na chima. Bra ma so ne ni komo 0201944485. 0201944485. And 0554820910. Obisi we practical knowledge. Practical knowledge. Say ya na nko say ye nkrofobia. Say ya he uye peni aban adwuma ma na oda no sabi uye ne ma bi ensem ne ya fire o. Oyo hene oya de bi ensem ne ya fire o. Obi ne ye twa ne ma no. Hwe na na kekem. Hwe aw. We menye sure say chief Robert Trebida Chief Edin Chief Ron Trebida. Hello, good morning. Morning. E pa chodin ba bia kasa free. Staga. You know me better. Na anopo na me.
Oh, tell them what you make another cow. And 2 years now better Simon. Wow. And I pay a didn't come up with then also working. Oh, and check a same coma on Abo Amukachi. On Abu Bakupa, or the Boabu mine, or Beso, or Mabu my tombstone. I come work and I work at you a casa papa. The Teso in the mine. Tika catch up for the fair about 4 years lemon. In Mamukachi Gada. In Gada. In the Betinaye. Yes, sell more from which I could do form. Maybe Abu, and near my man, near Papanum. Only in some Mukachinsa, near Pine Sack and Subium. You will GDSL, that one. Who feeling the pound? I'm feeling matter, naming him go to me, me feeling and got that. Oh, action man on. I asked mine. The beer muto Tumpon. And 2 parties any pa April, any pomoni Amokachi, Pru, be anyone more action man to Samokachi. I swear God, me can be a. Okata me family, me kwanto Mukachi come me. Hey, stagger then, okay. Mukachi me do it me. Okata me family kwanto come me that one man. Me ginidi. Saga me my cambo mu a me tabo ma try to 2 years ni. Mukachi settle ko do bia nye bi da. Okay. Oh, bia nye bi da. Ono pen wa ba 8 years obi antwincha no. Obi aba 4 years in bo. Obi aba 4 years in bo. Butesa de ntia. Let's have a juma. Let's make it a tattoo. It's no, you make a table for the say, yes, so you may be from so. I'm to Mamukachi. Me and son and sa, never in step, and Subi. No one is at the map of mine, at the master plan is my family. Stagger, yes, yeah, that's a pan 0201944485. 0554820910 and we are MTN. Vodafone A 0201944485. Pacho, good morning. Hello. Yeah, Pacho, only no from cry. Dibia so kui, only no from the dunti. San try ne free beam. Oh, Nana. Hello, good morning. Hello, Mr. Boss. Pacho din baby akasa free. Hello, good morning. Hello. Pacho din baby akasa free. Pacho akara akasa free ja. Jaha, okay, yeti wana pay. Pacho ase nzana mabu boss no. Eto asumpa. Ba ebe sire Ghana mpe fo ni se omo modiana omuntumpon. Enye se bia ba beto aba na nsana. On be so gigi abaye yan adwuma bia ne zane afafa so bia amre. Bedin chia ko ma de ma former yaganzen incoming assembly man. Presidoji. Ewo infa incoming assemblyman woyin. O achunja. Na muntu ma odum biem. Oh, only enche kwa nga wayele. Adamu mpanu biem. Oh, yempeni me biem ba mpe fo na pa me mpeni biem go so this is me word no pepe bi o ya ma ja mai. Native ni do bianca is doji ameko obianto man because on na mehu say I want papa bi o de breja jam pen for ni jam na me damase. Yanso ya da sepa 0201944485 0554820910 video a show ye Facebook live no e yo hinu bi a wakodi kronisika ena kromafo no ache no ena mo de na boduam ena mo bo nana na chima. Hello, good morning. Ochin Yesu Kristo. Hello, good morning. Me patrol din baby akasa free. Yo, very really nice kasa Mr. Kusi. Oh, really. Yeboa. Boko de. Yeah. Sana o test message siba. Ba ku crowd de ba o say Amokachi will win this election and na mo mabunu no. Mo be make sure say ekwa mo konkro na mo de be wo na Amokachi wini. Esan say o ye great leader. It's no ni ano pay ye catch up of my nyina ne say Amokachi de onwa ni mu no. Onwa ni no o ye bema obi ntimi peace ya letiko ntimi manipulate no. What ya say na wo pe leader na ka ni bia no so wo yi obi a obi ntimi manipulate no ana obi ntimi nche no ne onye ana obi ntimi nche no kutupa Asem Dika. enu nti abo for yesrem Amokachi na de ne ba
wo ye municipal and assembly member election be ko so yi obi ni ti a eye obi ene se na chi obi na ye ni yodum se ko no e o so man fo no kura mo se ni pan mo sere no na mo tuti na mo kire no se ono onim ni ope na onye ready so be som eye pia ni pia won so wo mra me som e ba sa dia se ni pan untimi fe na najo untimi fe na wia enso to afa na wo ba enu tamu kachi enu unit committee fo a ke bra ko mo oba joyce mo asoku oluman prayer ka ono eno de asiwa committee for de adwuma wo mo yi omuti wa aboabo no hwan eno so obenya sa opepa no a wo de ono an personal ka besiwo te yemfanye rounds e ma aboabo man enti aboabo man yeni 150 yeni wo ma so na be adwuma bisakusi muni nyamenya adwuma no pe onka won so ho ye da se. Hello, good morning. Good morning. Me pacho di ni baby akasa free. Ya femi Enoch mi kasa free room aso down. Enoch room aso down pacho kro ben so de. Achimoda okay. Enoch ye tu anope wada roma. Oh anope de. Yo muni de mapa moye. Na dasi me chia eye tibotom fo nyina. Oh okay. Wo ta mota yuni abema executive echi. Toma ya de papa na ko nshira o. Enyu yi bia no mo ka no ho no ye. As a country mu feeling pa on. You feeling papa you feeling brother papa. Hey, what's it or then brother. Oh you feeling brother papa. You feeling no. You feeling as a country papa. Be be any ho no ma be fra bent ya o ma. Me ka ti boton fo se. Onya dwuma bia na. Onya dwuma bia na. Oye dwuma, oye electrician. And so still mu friend bia oba. Friend bia oba. Ti ya ka ti boton fo no se. Edundu ho no mo ya no monto ma de country. Meni ma pa wa ya no on to aso no onye. No ye nyina ye so ye ni papa. Ye tena ko bompa ya ma na ke du no ma obi an kai no on to aba ma no. Meba wan kasa personal den wo hu e wo Isaac Antwi hu ana den wa ye nti a wo nka obegina so ato aba ma no. Enu be bre na wa yo mpesa so ho no mo. Sama fo aba, beta blanti ni ma wuti ne de ehye hwɛ so no kasa tumi turi butom sika ko from machine ku jubola enya wanwa wo ba wo ma so da ho no ma wo sena kwa hwɛ no ma adofo no ma no ho no mo enye nso blanti bo modin akɔfa afele ni de bu ho no mo ne ka tumi kɔ ne na nsen ya nyimre pila so da ho no kwan ho na de suo no nyim no mo yi ho no adwuma mo na betuma sa de we sei obie ni ho no mo enkane ahodo wa bompo de wo tumi nkan po ye ka sanko po nshira no no mana ho den no kwantene no ntin fa nya adwuma no se ti botum po no ye pe no en na wo ya mayen. Okay yati Enoch me da sa no pay oh wentimi anyina so anche 0201944485. Hello good morning oh wentimi anyina so eno ayina kiji yenti na moye sa na Inaki Williams eno je Ghana papa hey oshebo nwe ya yapon niti pan nedem. Hello good morning Morning baby. What's up Asem Dika. Trust no Kenya Roba. Trust no Kenya Roba. Hello good morning. Me pacho di ni baby akasa free. Pacho media de Georgia. Georgia. Yeah, masa. Okay. Pacho akasa free. Me kasa free da ya. Okay. Maton kapana ne de waba me smile so. Papa. Okay. Georgia miti wa no pay. Ana pay de bibia enko enfama honorable as a country. Ejumewura honorable. Papa no ye kana asem a wo be ka say bia ye boa. Ono ne sesu ene te say John Dramani Mahama. Because me ba Georgia me ba. Se me kan sema tonka. Wa san de aba.
O say as a country, why say John Dramani Mahama? Oh no, Esremu say that Omoye Chim mama nte ya say. Ade a omani chire ene say mpuntu nkos. Omo hu se omo baabi no omo hu se mpuntu nkoso a na omo ho keka wo mo because Ghana mpempenso a ya begru say ye nya de nkwa bi say John Dramani Mahama aman no will sink forever. Enu nti ena Nyankopon so ede papa ni gina nchen na for when you share the other course na wo sisi a nku ni die ba ne saso ne replication ena ne honorable Ahenkan so wo be hwe djuma abrante ne bo wotuboto mu ha ye wanwa enye se bia ye kan keke me adodi ade enye me ndi ho adanse ena me nchan troda enti no I will make sure say asem me ameka bia eye nokore I will present better thing for tuboto mama yen ba ko ne yen sori nto aba no boom e ma ona bo Ahenkan because the papa we say ye touch ne a toboto no sa chance ni bi o mo beba no na ye decades many years obi because abrantia onu angasa de ato no ho so say obembe fi sure say eye ba bia o tri ne potem mpuntuduma be kwaso wo ho de afata say ye mo na maso enti ona bo Ahenkan me katre toboto mo ofo yi na say we operation massive win for Yate na minim mo ya bad pa just na media assembly members won komonti mo so mo de ewurewurem ai a Georgia but as a country nam jinso senana do ana ba o miamumu dabi isra mo say that na bo mo de masa o stress an go mo ne di asa ne ko to bo to mo de fundo be bo mo say that do ba ba you're from Mr. Frank. Who says your motor or dining now? Ope motor repairs are more experience pa bakuni. Aquano ye moto papa. Mini nani framentia. What's up, papa? When you're or sounds of crime, bushini. Mr. Frank, first and now war a coming first and now new station junction, but yes, we're free. Mini baby, oh, now Mr. Frank is saying for now. Testimony, baby, I want him fa. Said the baby be na meet me about honomo. Ti Mr. Frank, we a motor repairer. I pay me chop me did this on where there. Beatrice say wa down kwa. O say na Ghana there. Apu. Enya wa say go for to no mu dwane no mu dwane kwa brochi. Sami Kwei. Beatrice Nana, what I say? Okay, a Raymond Ashitete, Mr. Rat, and Ekasa. Now, real no gross, I am fan. Say good morning, Koku. Oh, yeah, Jumapa, Kosuyen say ya. Raymond Ashitete, Mr. Rat. We are President Emma Bulk Money Foundation. Yefo engineer George Niako, one of the biggest engineers. Ebano enyima hode ho a ewo Ghana ha. Achima chance no fi. Ono ase na Bulk Money Foundation oye president. Si Bulk Money Foundation president, engineer George Niako aka Bulk Money. Anope michiao ene members ni nyina. Ejidi se empombo ko de. But honey, please come back. I love you. Please come back. Me ye na me de si se wo ye panyina wasede hwe ne diso ye de se fata na wani mu nte wani mu ti a obi antumi nka de openkyere ana obi antumi me house na ye sei wanya de etia wanya de be mu wani mu ate a obi a hia bibia wo a na obesu agu medawo ha enu bitintin bia na kadese yo be ye penyin ye room one branch ye na wenya jeno Patrick Nana Badu aka Nana B or Achimo down kwanta assembly member hopeful Ozano pay me chopa Sami Tuga well, I'm sorry
Your first Sammy Tuga, Condom Man, and Ima Munina Mo Achim Manso. Sammy Tuga, Condom Man, and Ima. We're too much, I don't pay a chamopa. We're a special one from a programs manager, Brand Nelson. So, chamo papa. Mejidi say muna mo yes Sammy Tuga Condom Man na Ima. Happy birthday nkoma ya fra Kwame Hakim o Achimba Tabi. Trozo say happy birthday to you. Uye ni papa koso ye ni pasa ene your birthday na me inshira. Kwame Hakim Achimba Tabi na wo kona ba Achimota and a very good morning. Asem Dika. Nana Bafo Otu, the only chief with lobbying skills like MP. Nana Bafo Otu, Achim Ama Kromohine. Planao since Ochapa, papa. And a very good morning. Nana Bafo Otu. Medi jumadieni si medi edikwaku enin kusi buadum metinem emodian kan kwa me yeboa all day bro nana na etie mu no Branason ene bonyo mami Billyman a technician on duty. Assigned me ko Facebook live. Enti e bedi bronya.